Assalamu alaikum. Nous avons une thérapie le 13 9e mois 2023. Mais salmina noko kawondon. Salam, salam la famille. Partagez le live. Hande ko ɗum Allah moyi ɗen mari toɓɓere lapande nde duwaɗen sendodade no tawa e muɗum faamugol honno Allah woni yiilirde gurdam maɗa, no tawa e yewtereji ɗin faamugol ko yimɓe wi'itoto no wondi e jinna, no poto patanni, ko bilegu jokkiɓe, ko guite ayɓe. Yara mi fensitana on ɗum ha woda ko faamuɗon be isnillahi. Parce que e wi'i bani adama wona wonugol ala mbuuɗi woni ella, wona wonugol ala maadiji juutuɗi, wona wonugol barki barkali. Ɗiɗo piiji fof wona gaño maafiya alaaɗi. Ayi ko wiyete ko majjere, l'ignorance, jahiliyagal, majjegol haqiqa on. Honɗum majjegol haqiqa tadi ko hoolagol fenande, fiɓugol penale. Si bani adama wuuri e ɗum ɗo, gurdam makko ɗam wonay sonja fota. No way si bani adama jokki laawol ngol o anda. Sikkela tampere nden ɗuuɗay ɓay o hewtata ka o faala yawde to. Merci qui est là, Mamadou Lamakana. Merci beaucoup. Bonjour, partagez le live. Nous sommes ensemble. Kala bani adama faalaɗo yewdudude Allah subhanahu wa ta'ala ko be arta ka spiritualité, mana ka ruhuma, na ka ɓanduma, na ka nandintinagol, wona ka feddeji. A wawata yewdudude Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗum no ɓisi hakkunde ma e makko. Ndu ɓandu ndu wawi ɓisade hakkunde ma e Allah taguɗo ma. Needi ndi ne'aɗa, wowaɗi maɗa, hoolareji maɗa, bani adama wano ma no wawi ɓisade hakkunde ma e taguɗo ma. Mais sa yiltitike ka ruhu ma, hiɗa wawi yewtudude Allah subhanahu wa ta'ala, mana hiɗa wawi faamude ko o wonma yewtude kon, ko ɗum mi faani na yawgol ka piiji wirniɗi. Merci Rahim Ba depuis New York. Merci Bari Mahmoud. Sonjamo sonjiɗa on hande ka cellal ɓandu, ko angal faamugol ko honɗum Allah wonma yewtude. Allah no yewta e ɓandu ma ɗum, nawnare ko wullitango ɓandu ɗum. Kono si tawi a wawata nanude, ruhu ma on jaɓatano, ma ruhu ma on alano jentora taguɗo ma on, a wawata jentade kadi ko o tagi ko kanko woni ko tagi ɓandu ma. Ko wonde wiwde nawnaje, ko wullango ɓandu, ko wullitagol ɓandu. Ɓay si tawi noon jooma ɓandu ndu jaɓano jentagol joom ɓandu ndu, wona ɓandu ndun o wawata jentade. Sonjaji ko heɓata e dewgal, sonjaji ko heɓata e ɗaɓɓere jawdi, sonjaji ko heɓata e aventure, e wondi garji ɗi fof pet majji, asli majji on, origine daƴƴere source mum o ko ronkugol wawugol humagol ka ruhu wawuɗo jentade Allah subhanahu wa ta'ala. Ko fof non. Toute la souffrance est liée à l'ignorance. Tampereji ɗin fof no humodiri e angal andugol. Merci Barry Mohamed. Partagez le live. Allah subhanahu wa ta'ala
a yiidata e makko e nder fedde aduna, a yiida noon e jannguɓe e nder fedde. Si Ousmane Diallo mbiɗa yiida e jannguɓe fi Allah, jannguɓe fi nalaaɗo e nder fedde. Je n'ai aucun problème avec les sectes, chacun a son choix, mais Allah a yiidata e makko to, parce que fedde ko ɗaɓɓi ko jama. Anndo fedde fof ko ɗaɓɓi ko jama. Allah ɗaɓɓa jama. No. Fedde ko woni e ɗaɓɓitude ko jama, ko ɗuuɗugo. Huulande kala fedde ka hoore leydi ɗo. Sinnama fedde naaka diina to. Sere ko fedde, parti politique ko fedde, clan ko fedde. C'est la même chose avec les religieux. Foppette muɗum huulande ko are tawton men. Haaju Allah o ala en. Allah tagu bane Adama o suɓimo, o ɓurnimo e hoore taggefe ngo, o jonnuma ko wiyete ko libre arbitre, liberté, ko yiltitiɗo suɓi Allah o, Allah suɓi. Mi annda sine yewtere ɗo faami. Allah subhanahu wa ta'ala ko ngalo o sarna hay hunde. Il n'est pas dans le besoin. Fedde hollete woni Allah no hato jini e ma. Non, c'est pas vrai. Fedde hollay woni Allah no hato jini e julde maɗa, Allah no hato jini e hajju, Allah no hato jini e okkorede, wallede, yurminen. Non, Allah hato jina e ma. Ko e tago ngun jeyaɗa, o kanko woni ko taggi. Simo hato jini o waɗana e hoore makko ha yo kanko taggi. O hato jina e tumbul leydi ma, ko kanko woni ko taggi. Hino no faamirta no. Kanko o taguma ka teddingol ma, o inni an on ko an suɓoto huwodiral ngal hakkundeji mum. Ɓay tun ko a bani Adama o teddinirima, o jonnuma libre suɓago. Fedde ko attutoma jattude ko ɗum ɗo. Fedde ko attutoma jattude ko ɗum ɗon tonso. Ko ɓe attotom kala fedde ka hoore leydi ɗo, je précise, leur premier objectif ko yaltingol makko Allah waɗuma ɗum. Ɗi coñci ɗon ɗa wattade a watala wiide a suɓi. Hiɗa golla ɗo diina piiji ɓuy hiɗa andi na a suɓi ɗon, ko a forsirɗo hoore ma, par ce que inde e toɓɓe hino wele. Hiɗa andi ko on ɗum suɓiɗa, a suusata feññinde ko suɓiɗa ko. Hiɗa andi ko on ɗum yiɗuɗa, a suusata feññinde kon ko yiɗuɗa. Fi hon ɗum na Allah wonɗa rewde. No gasa noon hiɗa rewde ma hiɗa jokki wonɓe rewde Allah. Merci Mamadou Diallo. Joni noon ko ɗum Allah wi en wi e nder ɗe ɗo toɓɓe ɗe yewteten hannde, toɓɓere men aranen nden ko honno goɗɗo wawata yewtirde e Allah. Oy ɓanaɗo Allah mi yebbo. Toɓɓere men ɗimmere nden ko honno faamirten ɗe nawnaje ɗe yimɓe woni wi'itade no wondi e jinna, no wondi e ñanne, no wondi e bile, tawata haqiqa ɗuuɗa nder ton. Je vais vous détailler ça très bien. Hande fi on wawa faamude. Merci Adama Bilba, merci Mamadou Diallo. Partagez le live. C'est trop fort. Partagez le live, mettez le cœur, la famille, on va commencer. Don misal Allah taguɗo ma on, sa yurnike deftere nden moƴƴa, a yurnori deftere nden nonde duwa yurnora, nonde duwa ndarirede noon, excusez-moi. Kono joni a yiya yewteriji toon ko Allah wiyata ɗe ɗo ñalaɗe
wa tilkal ayyamu ɗe ɗo nyalaɗe meɗen waylidirande hakkunde yimɓe ɓe. Allah wiyata ɗum sadi ɗe nyalaɗe ɗe wuruɗa e mum Allah hino change ɗe hakkunde yimɓe ɓe. kono ko ɗum duwaɗen famude siko an woni ko udditi qur'ana o dans la spiritualité andu ko an Allah woni yewtude wona nawna selli wona ndeɗa fedde si tawi ko e jama uddutuɗon qur'ana o ande Allah ko onon on jama wonɗo jangude on qur'ana ɗon o woni yewtude wona goto. ɓe ndasi ɗo no famani donc si tawi a ari a udditi qur'ana on a famali ko audience privé ko yiidigal gundoyanko wonɗa yewtudude e taguɗo ma on a famata ko Allah wonma yewtude par ce que tuma kala Allah yewti a ƴetta yewtere nde naɓande nokkugo wata famta. Misal si Allah wi ɗo sallallahu taala ɗe nyalaɗe ɗo nyalaɗe honde ɗe wuruɗa e mum ɗen na fi nyalaɗe godi ko an nyalaɗe honde wuruɗa e himo change ndirande wonande yimɓe ɓe terto yimɓe ɓe dans la spiritualité terto yimɓe ɓe hande kadi ko an tu woni yeeso makko jaɓu ɗe nyalaɗe ma ɗo Allah hino change ndirande ka nder gurdam ma. C'est ça le tafsir spirituel. Parce que si a woopi tun ko an woni jangude qur'ana o firongo yeeyi firongol ngo majji net parce que ela ron ko famude ko an woni ko udditi o qur'an bayna nas ko non windori hakkundeji yimɓe ɓe mais ko aadi yimɓe jelo woni yeeso Allah ɗo ko goto pet. Donc yejjutu aduna ngo fo pet makko yiɗa représenté aduna on ɗon yeeso Allah antun ko a jama timmuɗo antun ko a jama timmuɗo. Allah wi no annabi Ibrahima nation kanko tu umma kon walla no wadde ko ya andu o jamanu ɗi waktuji ma o tamma wonɗa e mum darota ko jakka e alhaali goto. Mi fillito ngurdam maɗan an wonata e alhaali goto. Aray e waɓutu aray e tanji une période de pauvreté dans ta vie, ça viendra. Buy ko ɗon fuɗɗorta mais heƴata e buyɓe ɓe wata famude nanda ɓe Allah jonnata tawrimo ɗo ndi anda ko wonɗa haalde. Allah mo wonɗa rewde on no wawonde ko Allah fenandejo mi anda fi on ɗo Allah feddeji kono Allah rabbu samawati wal ardi taguɗo leydi e kammo wonɗon Allah dow woni Allah ley mo o jonni kala hunde nde o jonni goɗɗo ko nden ko foddi e mum konguɗi naaday ɗima yiite wonɗa tuttude bimɓe kiki ɗe. Allah jonnata hunde gara boro fara defte sheytan jonna ɗon himo foddi e mum jonna ɗon himo foddi e mum a hawju an a hawju ko nden hawjere waɗi fiɗa luubeede ka mbileɓe ɓe ko nden hawjere waɗi fiɗa luubeede partout kala fedde yiɗa luubeede kala ka yarɗa yiɗa sa'eede. Merci Chérif Al-Amin Bari, merci mon frère. Si l'un de nos clients, ça fait longtemps. Joni ko an Allah minnima
siɗa jangude diina si tawi a udditi qur'ana o dal koya yaw ka spiritualité yalta ka religieux sa udditi qur'ana o mana ƴettu ruhu ko ruhu wiyete spirituel ƴettu ruhu ma on humamo e jooma ruhu on jooma ruhu on yewtay ruhu on joni ko laaɓi ko ɗum waɗi il faut faire beaucoup attention si tawi goɗɗo no jannudema diina par ce que na diina kan tun o jannayma si nelaɗo fewti e goɗɗo no yottinde diina kan e makko si tawi kanko kadi o ruttoyaki o jangani hoore makko haray ko hasi kon o ƴettay diina kan o ƴettay tennelaɗo o ƴettay aadaji maɓɓe ɗi o ƴettay leñol makko ngo o ƴettay ngari maɓɓe ki o ƴettay ɓengure maɓɓe nde faites beaucoup attention par ce que fiyonno ana basharum mislukum nelaɗo ko ɗum maani min nde komi ɓandinke wano ɓandinke no yiɗi ñembugol si bana adama yiɗi goɗɗo tun o ñembay daaru ɓe starɓe ɓe yimoɓe ɓe fijoɓe kala fiju ndaaru wonko ballon wonko basket ɓe signiday contrat marché avec des entreprises fi honɗum an fanjo yiɗuɗo moon wona fiju ndaaru ndu yiɗuɗa tun ƴettata e makko a ƴettay joni dolokum o wattoto paɗeɗe o wattoto gosorgal ngal o gosorta hayso gosorta donc dans la spiritualité si a ƴetti diina e bani adama no hasi ka ƴetta kadi neɗɗan ka ko yagal ngal e makko sikka ko diina kan no hayfi la spiritualité est légère no hayfi si teddi tun ittini tun lakkinima tun hulɓinima tun ko banana makko no nder ton Allah ko yalti ruhu tedda ko ɓandu teddi kala ko wi e ɓandu ɗum si a memi a lakkete Allah jaɓete mo wonɗa o Allah jaɓete si a yaray beere o innata na kanko taguma sa bugoto ka kawta Allah wiyata kañum na kanko taguma seyde himo jaɓuma hiɗa fofude hendu makko to hiɗa jindude hoore leydi makko ndi hiɗa iwlade nange makko nge kanko o jaɓete none wono wonirɗa par ce que o wii kanko ñalaɗe ɗen nde himo waylindirɗe ɗe ka nder gurdam ko homboni wawatama jaɓude ko ɓandinke watama jaɓude sa faltodira les patron ma tu vas partir sa faltodira le maɓɓe ɓe yaltinde kala ko a faltodirale bana adama il va te bloquer o watte embargo o yaltinde honno ƴetti diina yo neɗɗo donc quand le prophète transmet la religion nelaɓe ɓe si ɓe yottinde diina kan andu goɗɗum no ƴettede kadi ko wona diina par ce que koɓe ɓanni kala mo yiɗuɗa a ɗuɗata yiide ella e makko e ko ɗum waɗi si diina kam wiyaka nder qur'ana jokke konko wahina ayi a ndaari qur'ana no heewi toon tanjil na ko iwi ka leydi koko cippi tanzil koko cippi jokku ko cippi ko no laaɓi waɗa si ndiyan ɗam fusay na ley iwrata ko dow ko si ɗan hewti ka leydi ɗan tuuna mais nde ɗan ara hiɗan laaɓi la révélation est très très divine et propre tedda donc mayi wa tirkal ayyamu anduno ɗeɗo ñalaɗe
meɗen wayrindirande hakkunde yimɓe ɓen terto aduna o. An a yoni aduna, haray Allah kon ma wiide aray e saayi tawa ko a baaso, aray e saayi tawa ko a ngal. Kono woɓɓe nde ɓe wonoya ngalo hara ɓe sakkike dimu maɓɓe ngu, ɓe sakkike dignité maɓɓe on. Ananiri goɗɗo Allah hokkata toore moɗon on o yeeyay dimu makko ngu, ɓayde Allah winni o changendiray kan hersa luggu ka woni ma. Ko ɗen nawnaje wonma hewditade. Tu t'es vendu. Ah oui. Parce que a wawali habbade. A jiiɓi dimu mangu, a jiiɓi cellal mangal, a jiiɓi teddungal mangal. Parce que a wawali faamude. Wiɗa an a jangata ko question réponse ko fedde jannayma, a yidata Allah. Parce que Allah ko an woni yewtude. Aray e saa'i ka gurdanji ma heɓa teddungal, ara e saa'i kadi ka gurdanji ma heɓa hoyede. C'est que Dieu veut te dire, luttugon fof ko haala wi ɓorɗo barra. Si ɓe firanima o ka rédige a heɓi golle par ce que a yitotako. Ɓeeto heɓa, si ɓen ɗon iwi ton, ɓeeto kadi heɓa honto a wonɗa. E nder nden yewtere ɓeeto andi a tawaka. Hokkara ɓeeɗo ɗum ɗo, o itta ɓen ɗon, ɓeeɗo hari ko miskimɓe, o chanja ɓe, o waɗa ɓeeɗo kadi patron ɓe, o chanja ɗum ɗo, o waɗa ɓeeɗo lamɓe, hey kam. Si a maayi e fedde haray a gaynaali, diina kan ko woota pet. Ledde woodani ɓen ƴettuɓe diina kan waɗi serehoy peccoy. Ko ɓuri noon hulɓinaade ko tuma wiwɗa ko peccum ma kum woni diina laati e dandan par ce que aɗon famde hani ko peccu. Si tawi ko diina anday na an jeyi, goɗɗo wata halorde ko jeeya, ko ya ar ƴetta ko hato jinɗa e mum kon, ko nafay ma nder ton kon, taƴita gurdam maɗan iwa ɗo. No way so ari a tawi cangol no ilde, ko ya aru siɗa hatojini liƴƴi yunguɗa, siɗa hatojini lotagol lotoɗa, siɗa hatojini e taƴitugol taƴita, kono a wattorta ka jiifa ma nodda yimɓe ɓen yo ɓe aru ɓe ɗaɓɓa ɗon. La arata ƴooga ɗon yaha daroɗa ɗa nodda yimɓe ɓen e kal ndiyam, a poɗata ɗon tiyowu naɓa ka waɗa e piscine nodda ɗon yimɓe yo aru. No, ledde wodani ɓen ƴettuɓe diina Allah kan waɗi ɗum siya peccoy, waɗi ɗum groupe ahoy ha groupe ngo innano ko menen tigri. No, tu te trompes. Fedde ala ka Allah, diina no ko Allah, diina no ko Allah. Haray andu waɓutuji maɗi, mana tamma on, mana balɗe maɗe, mana gurdam maɗa, mana zaman ma on luttata e alhaali goɗɗo. Mi anda ko ɗum woni hoore ma hande, ça va passer. Non, ko basal woni ma wifude. Ɓay mi andi ni on nawnaje ko wonɗa yiwde, sa yaltini basal nder ton ɓe ɓuyɓe dikka. Basal, wallahi billahi, basal nawnaje ɗe wonɗa yiw. Par ce que ɓanni adama hey sino mari ka ɓernde mum nde yowito deeƴa, ɓandu ndun haɓana hewre mum nawnare. Mais a yi goɗɗo palino nangimo ma typhoïde ma ɓuuri, himo waafiɗi watti ɗon, ande nden jaɓata ɓandu ndun haɓa nawnare nde. O ñaama e comprimé e likki ha o bona, a ɗanotako ko moƴƴi, an a weltotako,
ko honɗum e lekki marɗa ko lonto ɗum ɗo a ñamata ko kelɗi. Lekki ala ko lonto ɗoygol. Si a ñawlike ɗoygol ɓe luubotoma ka moccoɓe najinna jokkuma ko ɗoygol ñawliɗa. Si a waafi ɗi ɓe añete ɓe ñiddinte. Donc merci Diallo Youssouf mon frère, toujours avec nous. Donc rek wattango lila Allah subhanahu wa ta'ala si a faami tawhide on wotindingol mo ngol kanko tun ka taggu ka dewe ka inde ka sifaji a wattani yila moƴƴa e ɗum ɗo a taway o ɗaɓɓa goɗɗum ngo yo ɓiso hakkunde ma hay nelaɗo o falaka yo ɓiso hakkunde ma e makko ndartu annabi Musa alayhi salatu wassalam ko Jibril arayno si hewno Jibril fukkitte koɗo waɗi si Jibril raɗa waɗi contact direct. Annabijo meɗen alayhi salatu wassalam Muhammad mais ta sikku nde julde nde wonɗa juulude ko yeeso goɗɗo o jonna c'était direct. Ki wonki soraki ka ɓanduma ta sikku hari goɗɗo no ɗon hay biro ma hari ala personne ne au courant de ça. Ko gundo hakkunde ma ampete Allah ko duuɓi jeli watta aduna ko Allah pet ɗum ɗon c'est un secret. Nemaji ɗi heɓata ɗum halfinaka hayɗe goto. Donc ñalaɗe goo Allah falama wiude ñalaɗe goo aray ka gurdam ma période de pauvreté il faut l'accepter ko gandal ala ko jannata bana adama hewti basal kono noon ko basal jaɓangal si a jaɓani basal mangal a hawkay dimu mangu a mettay ko mettetake a jeejay mo jeejetake a wullay e kaduwa ka wullede ngalu mangu no arde towtar mais aray Allah ni wirtade hiɗa mari période de richesse wallahi yewtanay mo kala ko si a faami e sa faama andi si a woni e basal a wawali muññade gollana fi ngalu wongu arde ngu hay ngu ari a wata andude ari ne no ko fenande bana adama kanko imo tampitum ko beppale ko naafigijo ko parasite no on ɗon c'est un parasite mo weltori ta sikko weltora c'est un mendiant professionnel mo weltori il veut rien foutre avec sa vie ñala ko Allah wi sanzay ñalaɗe ɗe mais c'est à toi de profiter Allah yarantama wadda noon ndiyan nanga yiyaɗa mais o yarantama wan andi siɗa faala yarde sa faala ka yarde on sa inni noon ko ya yarne a wonay ɗo ñalaɗe goo aray ardane e teddungal wallahi ɗe aray ñalade goo kadi ardante e hoyede wona an ɗum fuɗɗi wona ma an ɗum fuɗɗi accepte tout ce qui t'arrive kala ko heɓma fasbiru ala ma sabaka muñoy dow kala ko ari frappe ma so nde leçon koko darsuji kono an si nemari ka barki si sattenari ka gere non kadi na barki ko barki a famari woni ko tiiɗingol ma si nemari ko duwawu nene si ɓe frappe way kanga ñanne ɗum wiyete fantaisie c'est-à-dire koyɗi dina koyɗi ɗo yani toɓɓere men ɗimmerde Ousmane Tata Diallo merci toɓɓere men ɗimmerde en wii ko fensitugol famina yimɓe ɓen ko hunɗon fiyake miɗa wande jinna himo faɗɗede himo iirede himo sifade himo palɗitade nayo sappo jogotomo ko gite ayɓe hunɗum fiyake ɗe penale ɗe yimɓe woni profitude wuura e mum
o ko baatini o ko mocco o mi annda ko hunɗum. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui clairement. Andi science on ɗaɓɓitino piiji ɗin duuɓi guluje kono ko ɗaani banadama sino ɗaani on no fina mais ɗaani kiniɗo finata aduna ko ɗum minen min innata ka thérapie amen condamné à mort. Kala waajiɗo condamné à mort a wona e gañuma waajataake a yi condamné à mort koko yaadata e mum mayda e nden majjere c'est à dire ko goɗɗo soki ngaandi maɓɓe ndi kamɓe kadi ɓe ari ɓe soki ɓe watti ɗon ɓe haaki saabije hay on ari faalaaɓe sottude ɓay ɓe sokino kamɓe c'est fini taƴinoke may atto annabi Ibrahima ma annabi Musa duuɓi guluje 10 atto ɓe arde aduna koko no wiide ɗo hannde ko bile ko ñande no goota bani adama si waawandi yaltinde haqiqa hunde o ɗaɓɓanayde inde ko ɗon o wawata deeƴutude o yehi ka labtane foin o yehi lekki wale foin o yehi nano e ñaama o faamaade ɗe goɗɗo innimoɗa ko jinna ɓe wasette c'est mystérieux on no labtane on woni no woodi ko labtane wata faamude e ɓe sa yaɗana solution tous les problèmes a yal docteur jono maya no nawna no waalo ko an waɗi ka hakkille ma si a nawni docteur jonoɗa o dikkinte mais tu te trompes nayi junngo makko woni ko ɗum waɗi si docteur jo waɗi chirurgie opéri ma ko ɗum waɗi to innata yawu ara koko waawi kongo waɗi yeeso ton ko junngal law sina ɗum o no wadde ɗon fof o dikkina tututu inna yaw c'est fini voilà lanni papa tout cicatrisé mais ko ɗum waɗi inna yawu ara o wiyete woni mi waɗi kon waawi kon ko lutti ko nayi junnga woni ɓagan a yejjiti on jogiiɗo konko lutti ɗon konko o inni o wawata ko on duwanoɗa yoytade mum hatto arde ko hanno dikkina tebbere nden sur le champ ko ya yawara waɗa pansement ya ara o vérifia ko honɗum o habbi komo an hawkuɗa mo o habbi par ce que o watta sildinde temmere na golle makko joni noon neɗɗo fuu si ari ka hoore leydi ɗo no woodi ko tagira fima no woodi ko newanimo ko tawata newanaaki tagu luttuɗum ko affaire jo ka hoore leydi ɗo kono diina kan na diina kan fuu neediji ɗin na neediji ɗin fuu e aadaji goono ton ƴetta bani adama on lootamo ittamo e neɗɗan kaakuyagal naatamo e pootim kum pootim ɗon noon tawa neɗɗon woɓɓe maɓɓe ko tagira yonde créativité ɓe mari piiji ɗi ɓe waawi feññinde woɓɓe no ton mi haalne ɗo gundo molnaɗo woɓɓe no ton c'est des vrais stars c'est des savants ko ɓe aduna on duwa ndaarirde wa hoodere no e maɓɓe ko ɓe duwa dégage ka aduna ɗo no woodi ko ɓe duwa accitande aduna on goɗɗum no suuɗi e maɓɓe ɓe naade noon e nokkure ka tawata aduna on yiyataɓe goto yiyataɓe ɓe naade e diina ka goɗɗo yiyataɓe ɓe naade e needi ka goto yiyataɓe inde ko hino ɓe tagira fi accutugol goɗɗum fi yiyeede hiɓe mari gimɗi ɗi ɓe duwa yimde aduna on nana ɗi hiɓe mari piiji ɗi ɓe duwa moƴƴinde aduna on nafitora hiɓe mari yewtereji ɗi ɓe duwa yewtude aduna on yiya ko koode joni noon ɗum ɗo jonnaɓe ko wiyete kon trauma c'est-à-dire ko noone e lette iwayɗe ka yaasi à l'extérieur frappe bani adama on jiiɓita systéme cerveau makko o bonna ha gurdam makko ɗam oɗo noon neɗɗo woɓɓe maɓɓe no wiye bipolaire c'est-à-dire a wayray noon no jallude to waɗa wop wulla nde wotere ko jinna wengilari o janfitagu makko ngu
ɓeeɗo ko ɓeeɗo yiyata un besoin excessif d'attention de validation. ɓe faalete aduna mum fuu yo ndaaruɓe, aduna mum fuu yo watta yiila e maɓɓe, kono alaa ka heɓo. E mo heɓaali ka yaltina miijo mum, ka fuɗɗiɗaa miijo ko bante woni arde, tañƴinaaki no woodi ko yewta hannde kadi. ɓe jiɓi noon ko honno neɗɗo mo ne'aaki ne'irta. Ça aussi ça nous trompe. Bani adama mo ne'aaki, wonaa fii Allah artikima sonnaajo, Allah artikima geɗal ɓe, Allah artikima jawdi, Allah artikima teddungal, ɗum wallahi ɗan ne'i. Kopi jogiɗa ne'iɗo no andi no wondira e kala bana adama, embere alhaali ka o woni, hakkille ka o woni, e jamanu mo o woni. Needi wiyete ndi needi ko needi ndi ne'irɗa hoore ma ndi, na needi ko mawmaɓe ndewma, ko ngil ko wiwi wonɗa naɓde, ça ne marchera pas avec ta famille, avec la société. A wonay tout woni toxique pour ces gens-là. Tu veux tout contrôler, tu es un narcissique. Ko a faati yo faalaɗo huɓindaada e henndu ndun, par ce que ɗa faala wacceede coobeede, a jaɓataɗe e ñalaade ɗe Allah inni no e nder gurdam bana adama. Iɗa faala tout foppona malaika perfect. Le monde n'a pas été créé pour ça. Merci. Jooni noon oɗo neɗɗo min ninoma ko hoodere, mo mari goɗɗum e makko ko yaltaade, ko jaɓaaka yo yalde, jaɓata yalta, ɓe naadamo e nder pootimu, e finalement o ne'e e nder famille ka o feññinta ko o woni, o feññina ko o wona fi yo hiso, o jombe ma o jomba, o naata e dewgal ka o yewtidetaake, ka o jonnetaake giggol, ka o valorise taake. Ino noon ko tagira fi mum ko hoode. Il doit dégager ça. Et finalement, wontanamo nawnaare. Ɓanndu makko ndu foppet mayru ndu fuɗɗoto mankirgol, waasiɗo ko wiyete ko oxygène propre, henndu laaɓu. Parce que la personne est stressée. Si a foofi ɗo, henndu ndun no arde ka joppe ɗo, waldike. No woodi ko arata ƴetta henndu ndun ka joppe ma, yaha pompana kala teral wongal ka ɓanndu ma, fuɗɗoto mankude. Tetagol jibinirgol ma ngol no waawi cowtaade, yaha ɗaɓɓita henndu, no waawma faƴƴinde. Ka ley koyɗe ma ɗaɗoy toso koye woni koye ton koy, no waawi cowtaade e cowtande ko foddi e mum, ɗaɓɓitoygol oxygéne laaɓuɗo, no waawi jibtude ngurdam maɗa. Ngaali ma ndin no waawi ɓittaade fii henndu, no waawma faɗɗinde haalaaji ɗi goɗɗo wata faamude, yiya piiji ɗi goɗɗo wata faamu. Sa jaɓaali ko tagiranaɗa kon fii mum, bonɗo no wonta moƴƴuɗo koko woni e wayrondiraade. Allah ƴettatama sona ka taguma, o ƴettatama naafiƙanka, o ƴettatama kopi, o ƴettatama nallaji. Allah haaju mum ala e nandolla. No woodi kadi waɗa rewde si goɗɗum yalta, a rewa e o étape ɗo ka lannode ɗum ɗon goɗɗum jibina goɗɗum haa ka lannode ngurdam ma. Na ngurdam malaika tagiraɗa fiimu. Kadi a tuɗinani mayi joni noon woti heɓa trauma lette e o wawata sifaade. Joni noon mbayi andi bana adama o goɗɗum ne makko o faalte noon maintenant gurdam makko ɗo wona centre d'attention, tawa aduna o fof c'est comme les stars. Ɓe star ɓe yiyata ɗa andi ko ɗum watta ɓe star, ɓe faala captude énergie ji aduna on nde wotere fof e maɓɓe. Ko ɗum ɓe waɗa des entraînements fof no ɗanimo mo pompuɗe mo forsuɗe
Jangoɓe no jangude, yimoɓe no yimude, fijoɓe no fijude. Il veut attraper le monde. Anditi si on neɗɗo naadama e bootin. Sa foofay ko goɗɗo arata eɓɓa. Sa ɓantay ɗengal goɗɗo. Ko wattiɗa wonana min yewe. Kan ŋaañiɗam ŋaañaaki ko ɗi peut-être kolloy ɗiɗo e ŋaañortoɗa. Kon ɗum e ngurdan ni. Allah faayi si o suɓinimo faman shaa seke Allah faayi faman shaa o faayi kono ne'iraɗa noon ne'irta est ce que hiɗa ne'a taw ko an ne'ata hoorema minni goo en needi ko andugol an e gooto on kafa goɗɗum gooto joganakima goɗɗum goo en needi goo en needi ko andugol a nanda hay e gooto gooto nanda e ma goo en needi ko andugol jamanu ma o e jamanu ɓeere na gootu goo en needi ko andugol wona a yimɓe ɓe wona an wona yimɓe ɓe waɗi heere ko kopi jokkuɗa par ce que bana adama mum si tawi findingol mo ngol naɓaali mo e laawol moƴƴol wona hulɓingol mo an eɗa sikkude ko hulɓingol ko lettugol ça n'a jamais marché o tigi wona e naafigi um laba un escroc déguisé poison social ko ɗum jibinta de pervers fasiqiji jani ta yi ka yaasi no labba so huwodiri ko subhanallah de fake joni noon oɗo neɗɗo o fuɗɗo heɓude so andeji ɗi tabita ɓenna ɗum instabilité émotionnelle changement rapide d'humeur ayiye ɗo joni banadama a wayrayno hiɗon jalde hiɗon welti vap gonɗi ɗi ngari ko nature makko on faala manifestade mais ala ka yalta e jinnari ngilari kullere fiɗi o pertiri wala faamude gurdam makko ɗam personality disorder ɗum wiyeton ɗo jinna c'est à dire himo e ɓanndu ndu ala faamude sa nature veut se manifester mais o ɗibba tuma kala tagu makko ngu faala feeñude ɗibba konko wonɗa ɗibbude ko bompre si fetti a feetay ko yimɓe tawɓe ɓe faala yo fof ndaaruɓe yo fof jentoɓe e finalement si ɓe hewti ka moccowo woni ma ka haalowo fi jinne ñande woni a yeyi mo hawka coñci cowto ko faala e fof ndaaru cowto haalaji cownoti ko c'est à dire imo wadde copie il ne fait qu'un jeu c'est sa nature hay biri konko waɗata ɗon ɗin démonstration ji yimɓe ɓe ara lanɗo wonno waɗi wonno kadi kulle ɗe wi wonno gammongo wi wonno o yiiti tout ça là ça va lui soulager ɗuyte peut-être stress o dès que les gens commencent à s'intéresser à lui andi mo marno ko o waɗa mais heɓa joni noon ça l'intéresse voilà hawreji o waɗa ɗo wawno siko somnajo so andi ko honɗum ɓurata mettude gorko elle va aller taper sur ce point là gorko mbete ara wa ko honɗum waɗi a tappinira nim musini ko gorko soñjoto ɗon tam voilà ça voilà soulagé enne ko kulle ko hoodere ɗannina wona sofay par may ko yimɓe tawɓe hande kadi no woniri no hendu laabu ndu ala hewtande tere maɓɓe ɗen ɗe foppet majje gurdam maɓɓe ɗan ko ɗum représenté ko ɓe woni hendade kon ala yarnuɗeɓe spirituellement ko falaka mayde des fois il faut se manifester par des crises
way ɓe wawma yewtude yewtere muusde fiya intéressé e maɓɓe par ce que ko noon ɓe tagiɗa. Il faut que le monde s'intéresse à eux. ɓen hawrodiri noon e dewle wonere jomba dewle ka yewtetake. dewle bandiraɓe ɓe wi nene wi musidal ngal wi gawtat ɗum ko dewle ñooto ñaata cabinet toilette publique ka fof arata hey dewgal ko hakkude gorko e debbo c'est privé. hey dewgal na jokkere en ɗangu dewgal ko contrat. Il faut qu'il y ait la communication saine. Dewgal na jokkere en ɗan dewgal ko contrat hakkude yimɓe ɗiɗo. Donc cette femme ou bien ce garçon o yaha o waɗa o asikay ko laaɓi o naadi e ma si o haali mo andi. C'est pour que l'attention revienne. naji wago coɓoti so o yehi ka moccowo voilà il veut profiter de son temps moccowo mbete intéressé wago naati yalti kono bete so ɗeɗɗalima ɗon mi tawi yimɓe no ɗeɗɗa ɗum no oɗoɗo wa beyi e bete ko heɓa attention mum seeɗa. I tawi sofi kanko tigi o inna yalti o hetto bete belɗum ɗon yan gen nagge kadi no liɓmo wuubomo no gosamo aduna on ma ye jungo ma ɗon ay ɓi golle. D'accord yaadu e gandal ma ngal ɗon nelaɗo maki karam ko ka yaadu e ɗum ɗon ma janane pas besoin. hay sa yi neɗɗon no jooɗi no punno nokku ngotu wasinemo suti goɗɗo no yewta piiji fof ko tornugol film mi ngalamma ɗum. jonnon nde tawano atto nelaɗo ma on nelede ɗum no wooda atto Ibrahima guluje atto annabi Isa guluje ɗi hallucination ji ɗi superstition ji ça va exister jusqu'à la fin du monde parce que no woodi piiji ɗi banadama wawali faamu. Ono banadama so ndaari kammu il peut rien expliquer. So ndaari piiji gon ton nangel lewndu ala no siforo. Donc dès que tu parles voilà jinna voilà piyoyi des zombies il comprend, il va croire à ça. Joni noon société ji noon immi yimɓe noon immi ka diina immi ka feddeji joni noon no profitude e o ignorance yimɓe ɗo e nder majjira ɗo. woɓɓe nodditi hoore mum ko moƴƴo ko entreprise ji, woɓɓe nodditi ko baatini ko kamɓe woni yewtudude e sama wurusu, woɓɓe nodditi ko mbile ko kañum woni yewtude e jafren e korondolon en mo kala ka c'est à dire no wayi ɗo joni no yo affaire market demande of si hunde no landede film goɗɗo yalta joni jonna offron automatiquement ko ɗum waɗi si goɗɗo no haɓa arnaqueur ɓe ko waɗi haɓon dammi ɗin ɗi beyi ñamay ɗi huuɗo ko woodegol majji adde arnaqueur jo. Arnaqueur c'est un intelligent. min si mi yiga goɗɗo arnaquage ma fuɗɗul arnaqueur yaha mbeewa mban par ce que ko mban woodini oɗa mban mbeewa falamba jawdi go ɗiɗa golle jawdi cupet waalo ka suudu jawdi aratawa ɗum waalo jinna ara jonne mbuuɗi waalo entreprise de ponzi jooɗo inna Dubai potopota heɓa mbuuɗi yoɓe ko mban mbeewa yahanta faalaɓe aljanna gollanta ko ɗin beyi ɗuytoton hakkunde moɗo eyari ko arnaki o beebinaymo ha wuula ko ɗum wiyete aduna ko frappement woni aduna. ayɗa sikkude o commerce ko woni ɗum ko luuɓyodirgol so faali taw may joni noon toutes ces entreprises de mafia vont profiter. Ko ɗum a yayata nokku yimɓe no yana no jowto gokki no dari no watti doloki no inna wala yartir ɗo nayi ko bebbal. Il veut profiter de toi. Kanko wallahi mo andi ko nawna sille woni haalde konko ko andi ko an woni anda mo woni haalande no andi kanko woni ɗo golle no andi nawna selli c'est un professionnel dans ce domaine. Min naami nano deftere kaari wi leydi min naami copie. Moi j'ai vécu les faits, je suis dedans, je connais le système.
yalde ñe so mi ari ɗo ko laaɓangol ma reedu. Ok may fus ala iwde nokku go naata ka ɓandu ma ko tagu ma ngu woni waylike ko duwaɗa wuurde saliɗa wuurde ko duwaɗa wadde saliɗa waɗude hiɗa nokkure ɗa wondi e yimɓe hiɗa e golle ɓe wona fiima. Donc mémoire ma on luupotoma 50-60 bimbi o bimbi mémoire ma no jogii sawa règle de net. C'est ça ton Satan. Ko Satan ma on no c'est ton négoce na no godi iwde an e jinna on yidata aduna an e jinna on yidata aduna. Goɗɗum no wona les causes paykoye tawkoye waɗi paykoye yagal muɗum ɓe heɓali ko paykon duwa heɓude immorde mawɓe maɓɓe ɓe. L'attention, l'amour, yurminede, dankede, yiɗede, mawlede. Andu paykum ma ko jogotoɗa kum ɓanna kum ka ɓandu ma nunnoɗa kum hokko so heɓali ɗum e jungo ma needi newindi ara na needi kopi no ñaari ayna e farñitere ara so yalti ka yaasi ko ɓoggol so yehi ka yaasi ko ɓoggol kono ka suudu ko jinnawi ko demon ñaari ɓe heɓali cette douceur de l'âme envers toi gaddaɗe andiɗa neyi est ce que neyiɗe ko ni wa'ata ɗasugude ɗa neyi gurdam lampo guerto gurdam koppi ɗasugude ko ɗum wiyete neydi gurdam macca ngaago ande ko neydi a yalti ka yaasiɗa maccinɗineɗe ɗa wuugere ka suuɗiɗa wuugude ko onno yimɓe maɓe yaltirde il faut pas ça sorti na diina ko fenade may woɓɓe kadi ka nder dewle maɓɓe ko pervers ɓe wondi e mum c'est à dire yaltitande nden ka yaasi fof mo suti neɗɗo on kadi janda woni mais ka yiiti woni ɗi supporte ko ɗum pe o yaha o ɗaɓɓa ka o duupe e seeɗa ɓay yo yewton bete o yewtida e on no gonɗo luubomo seeɗa voilà ɗuyto seeɗa. Si tawi banadama ɗiɗo piiji heɓimo wawanɗi famde o jinninayɗe ce qu'on appelle diabolise anane portugal arrête de diaboliser ce que ça veut dire o famali no ay si goɗɗo famali politique famali diina ɓe va tout diaboliser kanko heɓata ka yewton parce qu'il n'a rien compris joni noon ƴetten ka solution ji nayen yewtuɗo wa ko wiyete ganduɗo e Afrique ko haalata cono cana si tawi ko a yalto e ɗan ɗo gurdam yiltito e wonkimmaki fuɗɗo jentagol faaleji maɗi fuɗɗo jentagol taguɗo ma yaltu e fedde yaltu e clan yaltu ko menen ni yaltu e ɗoftagol bane adama e piiji bonɗi ɗi nafatama fuɗɗo jentagol wonkimmaki le retour vers ton âme a neeɓi jamfade hoorema a neeɓi fenande hoorema aɗa ka lannode yewtere men e wiye honɗum noon woni lekki kin ɗum ɗo kaka thérapie waɗete tawi ɗa toñire thérapie il faut contacter nawna silde thérapie entre toi et ta femme thérapie entre toi et tes enfants thérapie fi hoorema ko ɓurɗe yawitade mais ça va te coûter très cher ara non ɗum trauma on soñja heɓuɗoma gueɗo ha ɗaɓɓitama no gasa kaka needi no gasa kaka voyage ji trauma ko goɗɗum iwata nokkugo ara bantoma bonne hakkille ɗen kulol hulɓinigo sikka yaltata e mum si a yalti e mum batte mum no wifudema batte mum no ton ɗum ɗon no ton ko ɗum ɗa woni a jime ɓandu ɗum andali lanni hakkille ɗen andali lanni ko an andi lanni mais ɓandu no par ce que frappinoma geru ha anda ko honto feggiɗa
ɗin mun ɗum jaɓu walliteede hara na biniri nasi wona sonkede e noppi mum jaɓu walliteede ka goonga c'est ça la thérapie ɓe heɓamo thérapie na ko goɗɗo yewta koko an yewtata ko tawata wonda e naafigan kaako wonda e suuɗa goɗɗo ko be tawa an e wotigi ɗon kafi aada eɗon kafi neydi eɗon kafi diina eɗon kafi haala sina ɗum thérapie ma on ko suuɗodirgol tata ɗum ɗum wallitor hoore ma sabu dankagol hoore ma buye moɗon si yani e trauma e soñja accay dankagol hoore mum ñiiƴe maɗa en sukunu mandu sadi welsi ɗo dandi kon tonɗa yawde ko ligne rouge sa memi ligne rouge thérapeute jo wawanama hay hunde ko amma yida e psychologue ɓe docteur ɓe vrai psychiatre ɓe wawa ɓe windandema lekkele d' abord fiya wawa faltude anani thérapie ko so tawi ɗa faltodirede may fewtu e cellal e sadi fewtu e ɓanndu ma ɗon ton bien être wata wiyete par ce que sa no woɗɗa welsindorade noon iɗa yawta si a memi boɗe on c'est fini potti to kala vice addiction drogue cigarette voilà beere voilà prostitution kala ko tawata wata wonde ɗum porno woro kara ɗum fof janngugol defte pandi pottito kala ko woni vice ko tawata wata wonde ɓamora moƴƴanama to yare yiltito so marno golle ɗe waɗaynoɗa ka heɓata mbuuɗi no mari darorde molannade ka gurdam bana yiltito e majje no haray welatama chaque ma ko ya weddo ko ya wullu mais yiltito so ala on force siɗe wadde thérapie sawa bokkutide yiltito e golle ɗe par ce que ngani ɗin anday way iɗa e probléme kono a hula fuɗɗoto ñawdude hoore mum haray yiltito kadi eɗin piiji welay ɗima ñande o ñande ndaaro piimum welay kumma waɗa hara wonaali naafi wota taw an ko welay ma ko yimugol naata jangga ɓurana a fenay so wonki maaki nde yiltitiɗa e piimum gootum welay kumma ko neldaari ko message wonande ɓanndu ɗum a fuɗɗike wuurde j'ai accompagné des gens ndikka maɓɓe on c'était vraiment miraculeux ko honto iwi c'est danser une musique qu'il est et c'est étonnant parce que ko hunde de islam jaɓa mais o woni authentique une musique que la personne aime danser automatiquement le cerveau s'est connecté c'est l'authenticité ɗum seɗaɗi naya ka thérapie fenande ala nandintinagol ala may mi innalima ɗo ya am mi innalima ɗo musique no moƴƴa ar ƴetta haalaji annin ɗo naɓaɗi BBC ɗo gara ko ɗo wonɗe hattude hannde ko fi ñawdigo woni ɗo haalde no woodi ɗo hay kala haptaniji no woodi piiji a yahay docteur jon naara ɗum ɗo yaada e diina ma ka yaada e ɗo e ɗo mais o alhaali mo wonɗa ɗo iɗa konta feetuɗo Allah ɓanti karambogol donc kono honno artirta ka yimɓe ɓen ko ɗum wona ndaarede fewno a nani goɗɗo inna ɗum ɗo hareminono e karambola malayka accino windude malayka accinoma visitude goɗɗo no jippina ɗo ŋayaji dañaderarmine ko mbo haalamma ɗum galaade ɗo gara ko ɗon ɗe hattude hannde meɗen salmina wonɓe ƴedde thérapie ɗin fof e junngo amen e nder aduna o fewno ɗo meɗen salmina kala wonɓe ƴedde tammu jento nawna sedde thérapie meɗen salmina kala wonɓe sodde lekki ɓuuriji e junngo amen meɗen salmina sponsor ɓe amen ɓen fof ko hawradeji ɗo salamu aleykum wa rahmatullah